begambirwe omurukiko rwabo bari kuvugana chairman wabo urukiko rubera muri district ya Rwampara Omsel Yaksoro. Twaba tuyino kushemerwa kwa mani twaba tureba tuneshoje cy'umwise turiho mu mwanya woko nyondi umusingo murungi turi abasingo barungi abacyagaje ompaka mugungu na mungonya niyo tukusuka nibo bine bitwabo hari abana bo busera bakibare bari toriyo bakibare twina abasera bakibare barumbaka muntu nabaye turi abantu manye abasingo n'uruganda rurungi abasingo tushemerere ndo wagira mukatutandikira hansi itunka bijukuru babashija abatamwe tararebere zo no tarabarebere konka twine kucibisaho tukabamanya tukamanya bakarikumuka nkahi bagatandikira nkahi ubwo nushoboka bugana na Museveni bamuhubwa cyamanu bwa Uganda yone arayini yabasingo na Karamoja na Kotido na nkayina hikayo no cyamanu wa Uganda kwa butwara agera aringuriza nyuma anyeta amaganisaho ampereza mba vice chairman wa Uganda arayini yabasingo nyewe nanye ndi chairman wa movement abo mwanya gwa kitunguruse tukorananye kunakura abavugine n'ikigindura cyo kumanyana no kureba uko bakora hamwe abwentunguka chairman w'abasingo ayina matsiko ngo kumanyana okuntu kwija kurugamo ebirungi abo Ruganda oru abasingo tushemerere abasingo wanarebo mwishite twine faza desi kasaburi faza gato na faza gatono faza kanirusi kwehangana umshome satadeho amani ekigombe iki kitwire hari cyabasingiki kabo mwana wa twahira umwana twatuje no ari kwibuza kwa president ubu twakitandika kandi tukatandikira amasingi go kushomesa honaba nibishikibwa omugasho go kushomesa abana okumanya nuko kwiciramo n'abachairman b'abasingo kuruga aheru ya Rwampara go witundi mparabahinda azamba bakunda nataho mpaya abasingo abasingo mwe baraceraje abasingo n'uruganda rurungi abwa TV West ndisenyomo Gideon Omrwampara.